سرخط خبرها. کمیته مرکزی انتخاباتی روسیه پوتین را غالب انتخابات اعلام کرد. مرگ 21 کس در صدمه در افغانستان. شکایت از راههای ولنگار در کلاب. салом бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо доред ки бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 18 март аст. дар русия райдиҳӣ ба интихоботи президентӣ ба поён расид. бар асоси натиҷаи пешакӣ Владимир Путин президенти феъли русия бештар аз 87% ороро ба даст оварда пешсаф дар ин интихобот эълон шудааст. комиссияи марказии интихоботии русия хабар додааст ки Николай Харитонов аз ҳизби коммунистӣ Сейв Асад 86%, Владислав Давинков аз ҳизби халқи нав Сейю Асад 76% ва Леонид Слуцкий аз ҳизби либерал-демократ Ду Асад 97% овозҳоро соҳиб шуданд. бори аввал ин райдиҳӣ 3 рӯз 15, 16 ва 17 март идома кард. райдиҳӣ пеш аз муҳлат ҳанӯз 25 феврал оғоз шуда буд. дар ҷараёни интихоботи президентии Русия дар хориҷи кишвар низ 295 ҳавзаи интихоботӣ аз ҷумла 6 ҳавзаи интихоботӣ дар Тоҷикистон низ фаъолият карданд. дар ҳамин ҳол субҳи 18 март Эмомали Раҳмон президенти Тоҷикистон бо ирсоли барқияи табрикӣ Владимир Путинро ба пирӯзияш табрик гуфта ғолибияти ӯро дар ин маъракаи сиёсӣ ғолибияти баҳснопазир номидааст. Путин ҳамакнун бори панҷум аст ки президенти Русия мешавад. коршиносон мегӯянд нозирони мустақил бори нахуст дар таърихи собиқ ҷамҳури шӯравӣ ба интихоботи имсолаи президентӣ роҳ наёфтанд. интихоботи Русия бо тақаллуби варақаҳои интихоботӣ ва дигар қонуншиканиҳо маъруф будааст. овоздиҳӣ ҳамчунин дар минтақаҳои ишғолшудаи Украина ки садҳо ҳазор сарбозони Русия онҷо қарор доранд баргузор шудааст. амрико интихоботи Русияро ноодилона ва ноозод хондааст. бар асари тасодуф ё садамаи нақлиётӣ дар вилояти Ҳилманди Афғонистон на камтар аз 21 кас ҷон бохта 38 нафар захмӣ шуданд. ба гузориши Associated Press ҳодиса рӯзи 17 март дар ноҳияи Грешк дар шоҳроҳи Қандаҳор-Ҳирот рӯй дод. як масъули роҳи Ҳилманд ба ҳам бархӯрдани як мототсикл мусофирбар ва мошини нафткашро сабаби воқеа донистааст. Иззатуллоҳ Ҳаққонӣ сухангӯи ситоди пулиси Толибон дар Ҳилманд гуфт 38 захмиро ки вазъи баъзе аз онҳо вазбин арзёбӣ мешавад ба бемористон бурданд. дар Афғонистон солҳои охир омори садамаҳои нақлиётӣ афзудааст. ба ҷуз аз вайрон будани роҳҳо, беэҳтиётии ронандагон ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз сабабҳои асосӣ гуфта мешавад. афсарони Туркманистон ба далели шароити сахти хидмат дар қувваҳои мусаллаҳи ин кишвар сафи артишро дастаҷамона тарк мекунанд. хизматчиёни ҳарбии Туркманистон аз ҷумла аз маоши кам ва иҷро нашудани ваъдаҳо дар бораи имтиёзҳои давлатӣ шикоят доранд. вазорати мудофиа дар баробари кӯмакпулиҳо ӯҳдадор аст ки хидматчиёни ҳарбиро бо манзил, либос ва имтиёзҳои дигар таъмин кунад, аммо ҳукумат ин ӯҳдадориҳоро иҷро намекунад. изҳор дошт яке афсарони қувваҳои мусаллаҳи Туркманистон дар суҳбат бо хабарнигори бахши туркмании радиои озодӣ. бахши туркмании радиои озодӣ дар гузашта борҳо хабар дода буд ки хидматчиёни ҳарбии Туркманистон дастаҷамона сафи артишро тарк мекунанд. бино ба маълумоти дастрасшуда танҳо моҳи августи соли гузашта 200 афсари ниҳодҳои низомии вилояти Балкани Туркманистон корро бас карданд. мақомоти Туркманистон дар ин бора чизе намегӯянд. дар шаҳри Кулоб баъзе роҳҳое ки ҳанӯз 14 сол пеш таъмир шуда буданд дубора хароб шуданд. аз ҷумла роҳи марказии шаҳр. чунин аҳволро метавон дар дигар гӯшаҳои шаҳр низ дид. сокинону ронандагон мегӯянд як сабаби асосии валангор шудани роҳҳо натиҷаи рафтуои мошинҳои гаронвазн аст. мақомот ваъдаи таъмири роҳро доданд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. ин роҳи кандаву валангор дар наздикии маркази шаҳри Кулоб ҷойгир аст. онро 14 соли пеш ҳангоми сафари президент мунфарш кардаанд. аз он вақт то ҳол ин роҳ таъмирро надидааст. аммо дар бахши молияи шаҳрдории Кулоб гуфтанд барои таъмири роҳҳои дохилии шаҳр маблағ ҷудо кардаанд. муассисаи роҳсозии дохилии шаҳри фақат барои шаҳр хизмат мекунад. онсе шумо гуфтед муассисаи роҳсозии рақами 14 аз ҳисоби бюҷети ҷумҳуравӣ вай маблағ карда мешавад. муассисаи дохилии шаҳрӣ бошад аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ. дар соли 2023 аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ барои муассисаи роҳсозии дохилии шаҳр 1,180,000 сум ҷудо шуда гирад.
این پول جدا شده در تعمیر کدام راه‌ها صرف شده است دقیقاً معلوم نیست، چون به گفته ساکنان و رانندگان راه‌های کلاب تعمیر را ندیده‌اند. برعکس در اداره راهسازی منطقه کلاب از جدا نشدن مبلغ گفتند. فقط یک شهر کلاب دیگر است، همه منطقات دایره امکانیاتشون دادگی هستند. نه وای داده حسابی کاری که اجرا کردگی سال 22 دادگی است. کاری که سال 22 اجرا 23 همین سال 23 گذروندگی همورا کار وای سالی که در وای نورخانه کار شدگی بود و اونجا در تشریف جناب عالی بود که هم راه شدگی هم مبلغ گذروندگی. همین حال است که در هر نشست خبری مسئله تعمیر راه‌های کلاب صدا می‌دهد. رئیس شهر وعده تعمیر راه‌ها را می‌دهد. او در این نشست خبری هم وعده کرد که این کار انجام خواهد شد، اما دقیقاً نگفت کی. که یک بار در دو سال ما پرابلم شهر حل کنیم نمیتونیم. ما دیدیم خیلی کوچه‌های داخلی شهر اوز ما روشنوکی کردیم و ما در مرحله دوم با محلو میگذاریم. هر یک جانشین به واسطه وابسته شدگی یکی از مسائل اساسی تعمیری رو و روشنوکی کوچه‌ها محلو میباشند. ما فکر میکنیم که تو نوروزا این مسئله حل فصلی خشم می‌یابد. از وعده بختیار نظرزاده هم تا جشن نوروز چند روز دیگر مانده است. دیده می شود هیچ کاری در راه‌های کنده و ولنگار تا حال آغاز نشده است. همین است خود رانندگان به تعمیر راه‌های کنده دست زده‌اند. ساکنان به وعده شهردار کلاب چندان باور ندارند. آنها میگویند که اگر شهردار خواهد در 2 سال چی کارهایی را انجام خواهد داد. این خیلی میشید است در همین شهر کلاب، نخود که در همین شهر کلاب یگون رئیس پیدایی نشه، یگون دستگیری که یگون صاحبکاری که همین رای دولتی چونه ساز کنه. با وجود این طرفداران شهردار از کارهای او توصیف میکنند. چند پیش از بازسازی راه یک قبرستان عکس و نوارهای او را پخش کرده بودند، اما ساکنان عادی میگویند که به جای مرده ها باید به زنده ها راه ساخت. با گفته ساکنان در آن وقت می شود که از کارهای شهردار ستایش کرد. خیر با مردار میکنه، راه را ساز اسفال میکنه، همون را به همین زنده را بکنن که رای دولتی چون اساس کنه که ولنگاری بچیدگی او خوب نیست که مثال یک دم میره و میه با مردار نکنن و با زنده را بکنن راه را ساز. حالا در این راهی که ساکنان دست به بازسازی آن زده اند انبارهای سوزشواری جای گیرند. آنها میگویند که اگر شهرداری خواهد میتواند این صاحبکاران را به راهسازی جلب کند. با گفته آنها یکی از ولنگاری راهها نتیجه رفت و آمد ماشین‌های گرانوزن این صاحبکاران است. تا حال در منطقه صاحبکاران دیگر شهر و نواحی 9 کیلومتر راه ساخته‌اند، اما در کلاب طی 2 سال است کسی مشاهده نکرده است که صاحبکار راه ساخته باشد. حالا خود شهر کلاب 189 کیلومتر راه‌های محلی دارد که اکثرشان به تعمیر نیاز پیدا کرده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. عمر زیویف آوازخوانی شناخته عضو پیشین دسته گلشن و هنرپیشه شایسته تاجیکستان روز 17 مارت درگذشت. 73 سال داشت. وزارت فرهنگ در پیامی در فیسبوک نوشت که اهل فرهنگ از مرگ عمر زیویف اندوهگین بوده و پیوندان و هواداران او همدردی عمیق اظهار می نماید. عمر زیویف سال 1951 در شهر وحدت تولد شده است. دانشکده پلیتکنیکی تاجیکستان را ختم کرده سال 1974 به دسته گلشن پیوست و بیش از 12 ساله در آنجا کار کرد. از سال 2000 تا 2014 رهبری دسته هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 18 مارت را فرا می گیرد. 18 марти соли 1953 аввалин барномаи тоҷикии радиои озодӣ пахш шуд. маҷаллаи 10 то 15 дақиқаӣ ба забони тоҷикӣ бахше аз барномаҳои осиёи марказии радиои озодӣ буд. баъди соли 1975 барномаҳои бахши тоҷикии радиои озодӣ мустақил ва тӯлонитар шуданд. ҳоло радиои озодӣ як расонаи пешқадами хабарӣ ба забони тоҷикӣ аст ки на танҳо барномаҳои радиоии 24 соата дорад, балки дар ҳама соҳаҳои чандрасонаии замонавӣ, интернет, видео, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигарҳо охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро тақдим мекунанд.
18 марти соли 2018 вазорати фарҳанги тоҷикистон китоби намунаҳои либоси милливу аврупоиро нашр кард ки барои пӯшидани занону духтарони тоҷик машварат мешавад. дресс-код ё қоидаи либоспӯшӣ аз ҷумла домани кӯтоҳро дар либоси аврупоӣ ва баръакс домани дарозро дар куртаҳои тоҷикӣ манъ мекунад. ин тавсия яке аз талошҳои дигари мақомоти тоҷик барои ба гуфтаашон пешгирӣ аз беназмӣ дар либоспӯшиву таъсири фарҳангу ақидаҳои мазҳабии бегона буд, вале бисёр сокинон онро ҳамчун дахолат ба ҳаёти шахсӣ интиқод карданд. 18 марти соли 2017 дар 94-солагӣ донишманди санъату фарҳангшиноси тоҷик Низом Нурҷонов даргузашт. доктори илми санъатшиносӣ ва профессори шинохта аз аввалин коршиносони жанрҳои драма, операву балет, рақс ва фолклору мусиқии тоҷик буд ва бисёр таҳқиқоташ барои шинохти беҳтари таъриху рушди ҳунар ва фарҳанги миллии тоҷик мусоидат кардааст. имрӯз 1000 рубл ба 119 сомонию 20 дирам баробар аст. бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар бонкҳои кишвар $100 ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1193 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед ва навиди бомдодиро тамошо кардед. шумо низ агар хабар ё аксу видео доред ба мо фиристед. то фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.